ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Наргиз Шарифзода. имрӯз дар барнома баргузории ҷаласаи шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон иқдому талошҳои соҳибкорону шахсони ватандӯст дар самти тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи Данғара. тадбирҳои тарғиботӣ ва фаҳмондадиҳӣ оид ба пешгирии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Душанбе. имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар кори ҷаласа аъзои доимӣ ва аъзоёни шӯрои амният роҳбарони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот иштирок намуданд. дар ҷаласа вобаста ба мураккаб гаштани вазъ дар сарҳади ҷумҳурии исломии Афғонистон бо ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи таъмини амният дар минтақаҳои наздисарҳадӣ ва андешидани чораҳои тақвият бахшидани ҳифзи сарҳади давлатӣ мавриди баррасии аъзои шӯрои амнияти кишвар қарор дода шуд. вобаста ба вазъ дар сарҳади давлатӣ гузориши фармондаи қошунаҳои сарҳадӣ Раҷабалӣ Раҳмоналӣ ва вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон Раҳимзода Рамазон шунида шуд. бо дар назардошти шадид гардидани вазъи сиёсӣ дар минтақаҳои ҳаммарзи кишвари ҳамсояи Афғонистон бо Тоҷикистон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарони сохторҳои низомӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот супориш доданд ки барои таъмини амнияти давлату миллат дар минтақаи сарҳади давлати ҳамҷавори Тоҷикистон бо Афғонистон чораҳои мушаххас андешанд. дастур дода шуд ки ҷиҳати ҳифзи сарҳади давлатӣ иқтидори муҳофизатии сарҳад пурзур карда шуда ба минтақаҳои зарурӣ қувваҳои иловагии низомӣ равона гардад. ҳамчунин сарвари давлат дастур доданд ки дар баробари пурзур гардидани иқтидори ҳимоявии сарҳад ба масъалаи пешгирии қонуншиканӣ дар сарҳади давлатӣ аз ҷумла пешгирии ҷинояткории фаромилӣ, терроризму экстремизм ва қочоқи маводи мухаддир таваҷҷӯҳи махсус равона гардад. дар охири кори ҷаласаи шӯрои амният сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон супориш доданд ки ҷиҳати боз ҳам мустаҳкам кардани сарҳади байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Афғонистон 20 000 нафар низомиёни эҳтиётиро сафарбар намоянд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. зимни суҳбат ҷонибҳо ба масъалаи таъмини амнияти минтақавӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. дар ин робита президентҳо вазъияти ташвишоварро ки имрӯз дар Афғонистони ҳамсоя бахусус дар вилоятҳои шимолӣ ва шимолу шарқии он ҷараён дошта периметри хатти сарҳади давлатии ду кишвар ба ин мамлакат дар онҳо мегузарад муҳокима карданд. пешвои миллат президенти Ӯзбекистонро оид ба далелҳои нави убури маҷбурии хатти сарҳади давлатӣ аз ҷониби ҳайати низомии нерӯҳои ҳукуматии Афғонистон воқиф намуданд. дар ин замина вазъ дар хатти сарҳад бо ин кишвар хеле пуршиддат арзёбӣ карда шуд. омодагии ҷонибҳо барои ҳамоҳангсозии минбаъдаи ҳамкории мақомоти қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ дар бахши таъмини амният бахусус дар таҳкими ҳифзи сарҳад бо Афғонистон тасдиқ гардид. зимни суҳбат инчунин баъзе масъалаҳои мубрами дорои хусусияти минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. нимаи дуюми имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимжомарт Токаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. зимни суҳбат сарони ду давлат ҷанбаҳои мубрами ҳамкориҳои Тоҷикистону Қазоқистон ва минтақавиро мавриди баррасӣ қарор намуданд. дар манзари бад шудани вазъ дар ҷумҳурии исломии Афғонистон сарони давлатҳо ҳолати кунунии ҳарбию сиёсиро дар ин кишвари ҳамсоя муфассал муҳокима карданд. ҷонибҳо аз шадидтар шудани вазъ дар минтақаҳои наздисарҳадӣ вилоятҳои шимолӣ ва шимоливу шарқии Афғонистон изҳори нигаронӣ намуданд. дар робита ба ин бо мақсади пешгирии таҳдидҳои мавҷуда ба амнияти минтақавӣ аҳамияти қадамҳои муштараки минбаъда дар роҳи таҳкими ҳамкории мақомоти салоҳиятдор ва вазорату идораҳои марбутаи ду кишвар зикр гардид. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Зимни суҳбат сарони ду давлат масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавиро муҳокима карданд. Ба якбора бад шудани вазъи ҳарбию сиёсӣ дар Афғонистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. дар ин замина президентҳои Тоҷикистон ва Россия вазъи кунунии ташвишовар дар вилоятҳои шимолӣ ва шимоливу шарқии Афғонистонро ки ба Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ ҳамсарҳад мебошанд, ҳамаҷониба муҳокима намуданд. با مقصد پیشگیری تهدیدهای موجوده با امنیت منطقوی، مهمیت قدمهای مشترک من بعد جهت تحکیم همکاری مقامات صلاحیت دار و وزارت و اداره‌های مربوطه دو کشور هم در زمینه دو جانبه و هم زمینه بسیار جانبه ذکر کرده شد. سران دولت‌ها ذکر کردند که قسمت سرحد تاجیکستان و افغانستان از جهت تأمین امنیت مرزهای جنوبی سازمان اعلامه امنیت دستجمعی و اتحاد اهمیت استراتژی دارد. در رابطه با این مسائل تقویت حفظ سرحد تاجیکستان و افغانستان، اینچنین رسانیدن یاری مادی و تکنیکی و کمک به نیروهای مرزبانی تاجیکستان در این مسئله بررسی شده. در جریان صحبت آمادگی طرفین به کار هدفمندانه در سمت رشد منبع مناسبت‌های شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه اظهار قناعت کرده شد. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه آزاد نمودن رجبیان مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم رجبیان محمد علی دولتشاه با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 5 ایولی سال 2021 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سودیه سودی ناحیه یاوانی ولایت ختلان آزاد نمودن ظریف‌زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم وکالت سودیه سودی ناحیه یاوانی ولایت ختلان ظریف‌زاده عبدالخیر زردک بنابر وفاتش قطع کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 5 ایولی سال 2021 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون فرمانده قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اوید بر رزویدکا آزاد نمودن عبدالله‌زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم عبدالله‌زاده نورالله حامد با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون فرمانده قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اوید بر رزویدکا آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 5 ایولی سال 2021 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون یکم دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن احمدزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم احمدزاده مظفر رجب با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 5 ایولی سال 2021 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سفرزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سفرزاده سهراب با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 5 ایولی سال 2021 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سعید شاهزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سعید شاهزاده جمشید سفرعلی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 5 ایولی سال 2021
амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон саидвализода раҷабалӣ хушбахт бо сабаби вафоташ аз вазифаи директори дирексия оид ба сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи аз вазифаи сардори раёсати экспертизияи давлатӣ ғайриидоравии лоиҳаҳои сохтмони кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Саъдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Саъдуллозода Суҳроб Файзалӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати экспедитсияи давлати ғайриидоравии лоиҳаҳои сохтмони кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи аз вазифаи директори агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Дӯстдода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Дӯстдода Диловаршоҳ Саидаҳмад аз вазифаи директори агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Файзализода Назаралӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Файзализода Назаралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини якуми директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Сафарзода Суҳроб муовини якуми директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Аҳмадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Аҳмадзода Музаффар Раҷаб муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Талбакзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Талбакзода Сулаймон Талбак муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия таъин намудани Гулов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Гулов Ашрафҷон Шералиевич сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021 амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Саъдуллозода Суҳроб Файзалӣ директори дирексия оид ба сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Амирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Амирзода Абдухолиқ Амир муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Давлат Шариф муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи директори агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Абдулло Ҳабибулло директори агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. барномаи ахбори идома медиҳем. иқдом ва талошҳои соҳибкорону шахсони ватандӯси ноҳияи Данғара дар самти ободу зебо гаштани инфрасохтори ноҳия заминаи боэътимод мегузорад. имрӯз дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 12 километр роҳи байни деҳоти Лоҳур ва деҳоти Сангтуда пас аз таъмиру навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар шароити кӯҳсори Тоҷикистон ташаккули инфрасохтори нақлиётӣ яке аз шартҳои асосии пешрафти иқтисодии миллӣ ба шумор рафта, кушодани роҳҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид дар ин самт пеш аз ҳама дар натиҷаи таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба миён омад, ки барои тараққиёти бахшҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат асос гузошт. роҳи байни деҳоти Лоҳур ва деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара ки аз роҳи асосӣ то деҳаи навободи деҳоти Сангтударо дар бар мегирад, бо саҳми соҳибкорон ва шахсони ватандӯсти ноҳия бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ асфалтпӯш карда шуд. роҳи автомобилгар 12 километрро ташкил намуда, паҳнои роҳ аз 6 то 8 метр мебошад. бо назардошти он ки роҳ дар минтақаи кӯҳсор аст ва бо фаро расидани мавсими боришот ҳамасола ҷорӣ шудани селоб ба қайд гирифта мешавад, 24 қубури обгузарро насб намуданд, ки ин тадбир метавонад аз хароб гаштани роҳ ва ба миён омадани мушкилот дар самти рафту омад ва интиқоли молу маҳсулот пешгирӣ намояд. аз деҳаи сафедсанги ҷамоати Лаҳур то деҳаи навоботи ҷамоати Сангтуда 12 километр роҳро аз навсозӣ карда асфалтпӯш кардем. роҳ бо сифати баланд сохта шуда 24 қубурҳои обгузар дорад. мо роҳро 5 метр паст кардем, паҳнои асфалт аз 6 то 8 метр мебошад. мавриди зикр аст ки соҳибкорону шахсони ватандӯсти ноҳияи Данғара ҳангоми оғоз бахшидани корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди байни деҳаи Сафедсанги деҳоти Лоҳур ва деҳаи Навободи деҳоти Сангтуда муосиртарин техникаву механизми роҳсозиро дастрас намуда, тадбирҳои ободониро тибқи тавсияи мутахассисони варзидаи соҳавӣ ба роҳ монданд. ҳангоми сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгард наздики 50 нафар мутахассиси ватанӣ бо 30 техникаву механизми роҳсозӣ ҷалб шуда буд. истифодаи техникаи муосири роҳсозӣ, дарки масъулият ва ташаббусҳои пайвастаи сокинон ҷиҳати дастаҷамъона иштирок намудан дар ин тадбири нек имкон фароҳам овард, ки дар як муддати кӯтоҳ иншоот бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талабот ба анҷом расонида шавад. аввал духтурхона набуд, рай асфалт нағз набуд, ҳама раҳо ҷазид, кандагӣ, хеле беҳбудӣ шудагия. солҳои пештар дар як Сангтуда то рафтан дар 1.5 соат ҳозӣ на аҷзоби ана соҳибкоро раи нав шудагия, мо ба ним соата дар Сангтуда мерасем. ба соҳибкорои ноҳияи Данғара бисёр миннатдорӣ паём мекунем.
қаблан байни деҳоти лоҳур ва сангтуда роҳ вуҷуд дошт, аммо бо сабаби он ки иншоот соли 1960 бунёд карда шуда буд, пурра вайрон гашта, сокинон бо мушкилиҳои зиёд вориди маркази ноҳия мегаштанд. дастгирию ғамхориҳои ҳамешагии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соҳибкорон ва рушд бахшидани бахши хусусӣ ҳавасмандии соҳибкорону шахсони ватандӯстро ба миён оварда, онҳо барои беҳтаршавии инфраструктураи деҳот бунёди иншооти таъиноти гуногунро ба роҳ мондаанд. ба талаботи замон мутобиқ намудани роҳи ҳудуди ин ду деҳоти ноҳия қадами устувор дар самти беҳтаршавии инфраструктур дониста шуда, ба бунёди дигар иншоот ва баланд гардидани сатҳи зиндагии сокинон низ замина хоҳад гузошт. خیلی دوره رو دیدم خیلی دوره تینجی دوره سیری و پوری رحمت صاحب کارانی وطنی ده همه راهی که کردیم 1 ساعت زیاد نرسیدیم. حاضر اگر حرکت کنیم در 20 منیت میرسه. همه خیلی راه رو شروع کردیم. یک عمر شوفر کار کردم. راه نبود. راه همه پس بلندی همه خیلی راه مشکل. حاضر بودم بلکه در ماشین اومده چای بخوری میشه. این خیلی آبادانی رفته در یگان وقت خیلی آبادانی نرفته بود. соҳибкорон ва шахсони бонангу номуси ноҳияи Данғара бо мақсади идома бахшидан ба раванди муҳайё кардани шароити муосири коммуникатсионӣ дар деҳоти дурдасти мамлакат бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ ва татбиқи лоиҳа иншоотро аз ҳисоби пасандозҳои худ бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талабот бунёд карданд. шукронаи тинҷию амонӣ, шукронаи сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз мардуми Тоҷикистон бо чунин ободию ободкориҳо даст зада истодааст. мо низ як гурӯҳ соҳибкорон бо дастуру супориши пешвои муаззами миллат якҷоя шуда дастаҷамона ин 12 километр роҳро аз нав сангфаршу асфалтпӯш кардем. ин ҳамаш натиҷаҳои ободию ободкорӣ пешвои муаззами миллат мебошад. мо пайравони пешвои муаззами миллат барои ободию ободкорӣ саҳми худро дар ин ободии деҳоти ҷамоати Сангтуда гузоштем. дар ин ҷо аз деҳаи Навобод, аз деҳаи Қазонгузар, аз деҳаи Сангтуда, аз деҳаи Гулистон соҳибкорон хело ғайрату меҳнати зиёд карда дар ободии ҷамоати деҳоти Сангтуда саҳми худро гузоштанд. аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои раҳоӣ бахшидани Тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани он ба минтақаи транзитӣ бо дар назардошти тамоми инфраструктураи нақлиётии мутобиқ ба меъёрҳои роҳсозии ҷаҳонӣ яке аз ҳадафҳои стратегии сиёсати иқтисодии давлат қабул карда шуд. дар баробари ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ саҳми соҳибкорону шахсони ватандӯст дар татбиқи ин ҳадаф бузург аст. пеш аз ҳама миннатдори хешро ба роҳбарияти олии кишвар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем. солҳои тӯлонӣ буд ки ин роҳ умуман таъмирро надида буд. имрӯз як роҳи замонавӣ ва ҷамоати деҳоти лоҳурро бо ҷамоати деҳоти Сангтуда пайваст мекунад. пеш бениҳоят мушкил буд масъалаи роҳ рафтан то маркази ноҳия раҳи тараф то маркази вилоята. ҳозир бошад беҳад раҳомон ободу зебо ва талаботи замона ҷавоб буд. аввало шукронаи тинҷию амонии давлат мекунем. шукронаи пешвои муаззами миллат, шукронаи соҳибкоро ки ин қадар ободӣ дар як муддати кӯтоҳ ба ин қадар дастоварҳо мо ноил шудем. рушди соҳаю ба миён омадани муваффақиятҳои навбанав дар заминаи таваҷҷуҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба мардум ба миён омадаанд. дар идомаи ташаббусҳои созанда имрӯз мардуми саодатманди деҳоти лоҳур ва деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара аз хизматрасонии ҷавобгӯ ба талаботи муосири соҳаи роҳдорӣ бархурдор гаштанд. беҳтарин роҳ мо ҳама одамое ки ҳамин сохтамонро ба анҷом расонданд миннатдор. солҳои тӯлонии роҳ таъмирталаб буд, ба талабот ҷавоб намегуфт. дар деҳоти Навобод аз ҷониби соҳибкорон об барои чорво ва парвариши зироат оварда шуда, имрӯз дар вазъияти тантанавӣ ба истифода супорида шуд. иттилоъ дода шуд ки барои таъмини сокинон бо оби нӯшокӣ корҳо ҷараён дошта, дар ояндаи наздик ин тадбири нек низ ба анҷом расонида мешавад. ҳамчунин дар ин рӯз соҳибкорон, шахсони ватандӯст ва кормандоне ки дар сохтмон ва навсозӣ 12 километр роҳи байни деҳоти лоҳур ва деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара ва дар маҷмӯъ дар корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми назаррас доранд, бо ифтихорнома, сипоснома, сару либос ва мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. таъкид гардид ки соҳибкорону шахсони бонангу номуси ноҳияи Данғара бо пуштибонии аз
риёсати дурбинонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо пойдории сулҳу суботи сартосарӣ дар оянда низ тадбирҳои ободонию бунёдкориро бо иродаи қавӣ ҷиҳати пешрафти тоҷикистони соҳиби истиқлол ифтихормандона идома медиҳанд. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи данғара аз моҳи майи соли 2018 шурӯъ гардида то ба имрӯз тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ авҷи тоза касб карда соҳибкорон ва шахсони бонангу номуси ноҳия бо пуштибонӣ аз иқдомҳои шоистаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо азму иродаи қавӣ талош доранд ки ҷашнҳои миллиро бо дастовардҳои арзанда дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. дар доираи ҷашни сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳоти Сангтуда сокинон бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ба рушд бахшидани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ мароғ зоҳир кардаанд. дар деҳаи Навободи деҳоти Сангтуда бо саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша бунёди роҳ, иншооти соҳаи тандурустӣ, маориф, варзишӣ ва хизматрасонӣ бо суръат ҷараён дорад. сокинони деҳаҳои Навобод, Зарнисор, Нурофар, Сангтуда, Гулистон ва Булакдашт солиёни зиёд аз набудани роҳи ҷавобгӯи талабот, бунгоҳу маркази саломатӣ, муассисаи таълимӣ ва дигар инфраструктураи зарурӣ танқисӣ мекашиданд. дар доираи ҷашнҳои миллӣ бо азму талошҳои соҳибкорон ва шахсони бонангу номуси ноҳия мушкилоти сокинон бартараф карда шуда имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо суръат идома дода мешавад. мо аз дастгирию ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон бисёр миннатдорем ки мо соҳибкоронро сахт дастгирӣ мекунад. аз ин дастгириҳои ҷаноби олӣ мо ифтихор карда барои ободонии ватан, ободонии диёр саҳми арзандаи худро гузошта истодаем. дар ҷамоати Сантуда деҳаи Навобод қариб 4 километр роҳҳои байни деҳаро пурра асфалтпӯш кардам. роҳҳои обгузари ду тарафи асфалтро латокпӯш карда, ғайр аз ин қариб 100 дона симчӯбҳои оҳанин оварда пурра деҳаро чароғон кардам. ғайр аз ин як мактаби дуошонаи барои қариб 200 хонанда ки аз 8 симхона иборат аст кор рафта истодааст. кӯшиш мекунем ки дар оянда барои ободии ватану диёрамон саҳми арзандаи худро гузорем. дар деҳаи Навобод чанд сол қабл муассисаи таълимӣ барои дар ду баъз фаро гирифтани 1300 нафар хонанда ва ҷиҳати ба таълиму тарбия фаро гирифтани 120 нафар боғчаи кӯдакона бунёд карда шуд ки имрӯзҳо дар боғча 60 нафар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. ҳар як фарди ҷомеаи имрӯза пай дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саъи кӯшиш намуда истоданд. яке аз иқдомҳои ҷаноби олӣ ки пай бунёдкорию созандагӣ аст, ҳар як фарди ҷомеаро водор месозад ки баҳри обод намудани як гӯшаи ватани худ саъи кӯшиш намоянд. дар ҷамоати деҳоти мо имрӯз ҳар як фард пай дар амал татбиқ намудани он саъи кӯшиш намуда истоданд. муассисаи таълимии деҳа ки соли 1934 бунёд шуда буду зарурати таъмири пурра намудан ба миён омада буд, аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ таъмир карда шуда барои дар соли нави таҳсилӣ 2021-2022 барои фаро гирифтани хонандаҳои синфҳои ибтидоӣ омода карда шуд. шукрона аз тинҷиву амонии давлати азизамон кишварамон Тоҷикистон ки ҳар сола давлати мо худумҳои худро ба пеш гузошта истодааст. аз он ҷумла ки дар пеш 30 солагии истиқлолият истодааст. оилаи мо давлатиҳо иқдом гирифтем ки муассисае ки дар он мо таълиму тарбия гирифта будем вайро пурра аз нав сохта то ҷашни 30 солагӣ ба истифода диҳем. қисми дохилии муассиса пурра таъмир шуда баромадааст. танҳо гирду атрофи муассиса ободониш мондааст. кӯшиш мекунем ки то ҷашн ба пуррагӣ ба истифода барем. бо тинҷиву амонияш як умр ифтихор мекунем ва ҳамеша кӯшиш мекунем ки дар зери ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат дар ободонии ватанамон саҳмгузорӣ намоем. дар деҳоти Сангтуда дар доираи ҷашнҳои миллӣ сохтмон ва навсозии наздики 30 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз 17 тои он сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда дар 10 иншооти дигар аз ҷумла дар беморхонаи минтақавӣ, бунгоҳ ва маркази саломатӣ, муассисаи таълимӣ, маркази хизматрасонӣ ва роҳи байни деҳавӣ корҳои сохтмону навсозӣ бо суръат идома дорад.
самараи талошҳои шабонарӯзии соҳибкорон ва шахсони бонангу номуси ноҳияи Данғара аст ки дар як муддати кӯтоҳ бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ иншооти таъиноти гуногун бунёд карда шуда бо ин васила ба рушди ҳамаи соҳаҳо замина гузошта шуд ва имрӯз сокинони ноҳия ба дастовардҳои беназир ноил гашта аз зиндагӣ бо саодат бархурдоранд. Дар баробари дигар деҳоти ноҳияи Данғара дар деҳоти Сангтуда низ рӯз то рӯз корҳои ободонию бунёдкорӣ авҷи тоза касб намуда бо назардошти муҳимият ва зарурати ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ҳар як нафар талош дорад ки дар пешрафт ва ободии гӯшаи аз меҳан саҳми худро гузошта ин рисолати неки шаҳрвандиро ба наслҳои оянда ҳамчун рамзи ибрат ва ҳидоят ба мерос гузорад. яке аз тадбирҳои муҳим ва саривақтӣ дар самти мубориза ва пешгирии хуруҷи бемории сироятии COVID-19 ваксинагузаронии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. با مقصد تأمین امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی اهالی مملکت پیشگیری پنجشنبه سیرایت نو کرونا ویروس در جمهوری 22 مارس سال 2021 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره گذراندن ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سیرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده. طبق مقررات شخصانی از 18 ساله بالا با استثنای طلبات بیولوژی بعضی ساکنان از جمله زنها همه طبقه اهالی مرحله به مرحله ایمونیزاسیا کرده می شوند. موافق تعیینات واکسین‌ها توسط طلبات مطابقت با آماده ساختن ارگانیسم انسان با محافظت طبیعی و نظام مسئولیت استفاده شده با بیماری‌های سیرایتی مبارزه می‌برد. وابسته به روند امگذرانی اهالی در پخش مستقیم با فیضعلی سیدزاده دیرکتور گنرالی مؤسسه دولتی مرکز جمهوری ایمونوپروفیلاکتیک وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان هم صحبت می‌شویم. از روی طلبات کیها باید واکسینه کنند و آن برای کی ضرورت ندارد؟ شخصانی که سنی سالشون از 18 ساله یعنی چی بالا هست. شخصانی که بیماری‌های همردیف دارند یعنی شخصانی که دچار بیماری قند است، شخصانی که بیماری دیابت قند، بیماری‌های شدید راه‌های نفس، فربگی، نارسایی کلسترول، دل و رگ‌ها، شخصانی که با گرفتاری بیماری‌های مزمن غیر سیرایتی هستند آنها باید که حتما از همین واکسن استرازینیکا را حتما گیرند و در اینجا بغیر زمین باز زیر نشان دادها است و که چهاره‌های احتیاطی کی باید واکسن نگیرد. اگر همون در خود دستورالعمل این واکسنش خیلی که ما نمبر کردن نشان داده شده با غیر نشان داد دارد و در این غیر نشان داد پیش از اما نگرفتن همون ایمنیت شخصانی که یگان حساسیتی بلند از گرفتن وایه یکمی خود همین واکسن استرازینیکا دارند یعنی در حالت‌هایی که میتواند که واکسن صدمه آنافیلاکتیکی داشته باشد و بعد گرفتن وایه یکم علاقه وایه دوم رو نمیگیرد و خروج بیماری‌های شدید سیرایتی خیلی که مکتب وای غیر سیرایتی اگر باشد باید شخص پیش از همه طبابت بیماری که وابسته به آن است آن طبابت را باید گذراند و بعد از صحت‌شوی عمومی شخص میتواند که این واکسن را حتما باید گذراند. حامله‌داری و دوره سینه‌مکانی و زنها در این حالت‌ها هم حتما باید که ما خودداری کنیم و با شخصان حامله‌دار و شخصان سینه‌مک از گذراندن واکسن خودداری کنیم. چهاره‌های احتیاطی باز هستند که نفرانی که طبابت ضد لخته‌شوی خون را قبول میکنند یعنی بیمارانی که بیماری ترومبوسیتوپنیا دارند و دیگر نمودهای اختلال‌های لخته‌ای در خود همون بیمار با مانند بیماری گیموفیلیا یعنی لخته‌شوی قابلیت تشویق خون آنها در حالت معیاری نیست و این شخصان علاقه از خود گرفتن خود همین وایه استرازینیکا خودداری کردن که برای همین پیش از کردن خود همین واکسن باید ما حتما ما چیزی که میگن سابقه بیماری خود بیمار را باید ما جمع کنیم و هم صحبت شویم با بیماران در حالت شکایت‌هایی که من حاضر نمبر کردم انا همین خودداری کردن در کار است. بعد گرفتن واکسن شهروندان باید چیکار کنند؟ هر یک شخصی که با خود همین ایوین اون واکسن میگذارد باید مدت 30 دقیقه بعد از گرفتن واکسن باید استراحت کنند یعنی ممکن است که حالت‌های یگان حالت‌های نامطلوبی که بعد از واکسن به وقوع آید در مدت همین 30 دقیقه ممکن است که به وقوع آید و 30 دقیقه باید حتما شخصی که من
واکسین میگیره باید تحت زیر نظارت باید دکتر باشد بعد 30 دقیقه میتواند که با جای کار خدمت رود و حالت‌های میشود که بعد گرفتن همین واکسن شخص میتواند با چنین شکایت مراجعه کنه که در جای خود گرفتن همون تزریق کمتر درماندی سرخی به میان میاد و ممکن است که درد سر، درد مشک‌ها، درد بقوم‌ها، درد شکم پیدا شود و این علامت‌ها احساس هستند که با دیگر واکسن ها نیز خاصند. یعنی شخص میتواند که در مدت 1-2 روز بعد تمام استعمال کردن اگر حرارت بلند از 38 درجه بلند شود یک تبلیت که پاراستامول با نوشیدنی بسیار می‌نوشد دیگر یگان طبابت علاوه‌ای در کار نیست، لازم هم نیست و در مدتی از 1 تا 2 تا 3 روزه این علامت هایی که من منبر کردم البته اینا خودشون برطرف میشوند. میخواهیم بگویید که گرفتن واکسن با ساکنان چی منفعت دارد؟ ایمونیزاسیای طبق نقشه ملی ما نگذاریم باعث باز پیدا گردیدن خروج های تکراری این ویروس شود و شخصی که از واکسیناسیون داشتگی نیست پیش از همه همین شخصان میتوانند که گرفتار این بیماری شوند. بینندگان گرامی در پخش مستقیم همصحبت ما بودند دиректори генералии муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактикаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Саидзода. از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه کارهای فهماندهی اوید بر رعایت قاعده‌های بهداشتی در سمت پیشگیری از پنه‌شوی بیماری‌های سیرتی در بین اهالی گذرانده می شود. این نوبت مسئولین در بین مسافران نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه کارهای فهماندهی را انجام دادند. گزارش خبرنگاران ما. طبق دستور ستاد شهری پایتخت اوید به مبارزه ضد پنه‌شوی کرونا جهت پیشگیری سرایت‌یابی به بیماری کووید 19 از جانب مقامات کارهای داخلی شهر دوشنبه و دیگر مقامات‌های مربوطه در تمام سمت‌ها چاره‌بینی‌های داخلدار و رید و سنجش‌ها راه‌اندازی کرده شدند. از جمله وابسته به پیشگیری حالت‌های از معیار زیاد گرفتن مسافران در واسطه‌های نقلیاتی جمعیتی و خصوصی مسافربر، رعایت طلبات‌های سانیتری و گیگینی، بی‌ضررگردانی نقلیات مسافرکشان با استفاده از قوه و واسطه‌های شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه طبق نقشه علاهیده صحبت و واخوری‌ها و در خط سیرهای عملکننده داخلی شهری چاره‌بینی‌های مقصدناک گذرانیده شده ایستاده است. چنانچه در جریان برگزاری این عملیات ها مشاهده گردید بسیاری از رانندگان واسطه های نقلیات مسافربر به خاطر به دست آوردن مبلغ از معیار مقرر گشته زیاد مسافر گرفته باعث در خطر سرایت‌یابی گذاشتن شهروندان گردیدند. وابسته به حالت های مذکور کارمندان مقامات میلیسیا جهت به تنظیم درآوردن خدمت رسانی نقلیات جمعیتی مسافربر در داخل اتوماشین ها با مسافران و رانندگان کارهای فهماندهی را جانب نمودند. ضمن گذرانیدن چاره‌بینی های مذکور از رانندگان واسطه های نقلیات مسافربر و مسافران داخل آنها رعایت حتمی استفاده بری نقاب های طبی و دیگر لوازمات های بی‌ضررگردانی، پیشگیری حالت های از معیار مقرر گردیده زیاد سوار نمودن مسافران طلب کرده شد. مورد ذکر است که رید و عملیات های سنجشی در کوچه های سعدی شیرازی، ساحلی، نعمت قربایف و قهاروف گذرانیده شد. باید قید نمود که طبق طلبات قاعده های حرکت در راه های جمهوری تاجیکستان رانندگان واسطه های نقلیات مسافرکش وظیفه دارند که از معیار مقرری جای نشست زیاد مسافران را سوار ننمایند. اما سنجش‌ها و مشاهده‌ها نشان می‌دهند که برخی از رانندگان واسطه های نقلیات مسافرکش برخلاف طلبات ماده 320 قسم 1 کادکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان عمل نموده از مقدار جای نشست زیاد مسافران را سوار می‌کنند که این می‌تواند به سرایت‌یابی شهروندان به بیماری کرونا ویروس آورده رساند. در 6 ماه سپری گشته نسبت 1590 نفر رانندگان واسطه های نقلیات مسافرکش و در یک ماه آخر باشد نسبت 249 نفر راننده برای از مقدار جای نشست زیاد سوار نمودن مسافران پروتکل های مأموری با دسترسی ماده 320 قسم 1 کادکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان ترتیب داده شده برای بررسی به مقامات های داخلدار ارسال گردیدند. با مقصد پیشگیری نمودن حالت های مذکور منتظم سلسله واخوری ها با راهبران و رانندگان جمعیت های مسافرکشانی گذرانیده شده ایستاده است. چنین صحبت و واخوری های سودمند در کارخانه کمونالی واحد دولتی اتوبوس 1 و جمعیت دارای مسئولیت محدود بهروز 15 گذرانیده شد. از شماره عمومی قاعده ویرانکنی ها
11 далел аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Беҳрӯз 15, 17 далел аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Корвон нақлиёт хизматрасон, 10 далел аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сорбон 14, 20 далел аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нақлиётгаз, 21 далел аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сайёр 1, 19 далел аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Муҳаммадҷон Д, 17 далел аз тарафи ронандагони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нақлиёт ошкор ва нисбаташон чораҳои профилактикӣ андешида шуданд. ҳамзамон дар ҷараёни баргузории амалиёти мазкур нисбати 350 нафар мусофироне ки бе ниқоби муҳофизатӣ ва аз меъёр зиёд дар автомашинаҳои мусофирбар савор шуда буданд, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. мутаассифона бархе аз мусофирон гарчанде ниқоб дошта бошанд ҳам дар дохили нақлиёт ки шумораи зиёди шаҳрвандон ҳузур доранд истифода намебаранд ки ин эҳтимоли сироятёбиро афзоиш медиҳад. илова бар ин аз тарафи кормандони милитсияи пойтахт ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ ба нафароне ки ниқобҳои тиббӣ надоштанд тақсим карда шуданд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавирус аз тамоми шаҳрвандон ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбар ва мусофирон эҳтиромона хоҳиш менамояд ки ҳангоми истифода аз воситаҳои нақлиёти мусофирбар ҳатман аз ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ истифода намуда масофаи иҷтимоии байни ҳамдигарро риоя намоянд, зеро истифодабарии ниқобҳои муҳофизатӣ ва риояи масофаи иҷтимоӣ метавонад шуморо аз сироятшавӣ ба бемории коронавирус ҳифз намояд. худ ва саломатии дигаронро муҳофизат намоед. дар шаҳри бохтари вилоят Хатлон бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ махсусан COVID-19 тадбирҳои тарғиботӣ ва беҳдоштӣ анҷом дода мешавад. гузориши Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир аз шаҳри Бохтар. чораҳои дар робита ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятӣ дар шаҳри Бохтар боз ҳам пурзур карда мешавад. масъулини бахши коммуналӣ ва маркази назорати санитарии эпидемиологӣ ин масъулиятро бар дӯши худ гирифта бо таъсиси як ситод ва роҳандозӣ кардани тадбирҳои беҳдоштӣ сиҳати оммаро ҳифз мекунанд. тавре таъкид карда шуд ниҳодҳои бахши коммуналӣ дар шаҳри Бохтар тибқи талабот тамоми чораҳоро амалӣ мекунанд то ҳудуди шаҳри Бохтар тозаву озода ва сарсабзу хуррам бошад. аз ҳамин хотир ниҳоди мазкур вазифадор шуданд ки қабл аз ҳама ба тозагӣ риоя карда дар ҳудуди кӯчаву хиёбонҳо иқдомҳои поккориро бештар намоянд. ҳама рӯза робандагони мо аз соати 4 саҳрӣ баромада рӯбучини назди биноҳои баландошиёнаро ба анҷом мерасонанд. такхонаҳо имрӯз аз тарафи челонгарон 543 дархостҳое ки аз тарафи шаҳрвандон ба корхонаи мо дархост омадааст аз тарафи челонгарон сари вақт ба анҷом расонида бартараф намуда шуда ва аз тарафи кормандон бо дастгирии худи шаҳрвандон айни замон 43 бинои баландошиёна такхонаҳо бо қубурҳои нави замонавӣ иваз карда шуд. дар ҳамин замина кормандони хоҷагии манзилии коммуналӣ, корхонаи фаръии давлатии обу корези шаҳри Бохтар ва маркази давлатии санитарии эпидемиологӣ дар ҳама кӯчаву марказҳои вилояти Хатлон шабонарӯзӣ корҳои безараргардонӣ анҷом дода ҳамин гуна чораҳои эпидемиологиро дар назди биноҳои баландошона, боғҳои фарҳангу фароғатӣ, хобгоҳи донишҷӯён, ҳудуди партовгоҳҳо, масоҳати муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ мекунанд. мутахассисони маркази назорати санитарии эпидемиологӣ ҳамин гуна тадбирҳои соҳавиро зуд баргузор карда ба ҳамин васила солимии ҷомеаро ҳифозат мекунанд. дар даромадгоҳи маркази саломатии кормандони муассисаи кӯмаки аввалияи тибби санитарии шаҳри Бохтар дастони шаҳрвандонро безарар гардонида ба онҳо ниқобҳои муҳофизатӣ таъмин мекунанд. ҳамчунин қабл аз ворид шудан ба ҳар гуна иморат таби кормандон ва дигар нафарон санҷида мешаванд. дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Бохтар низ дар баробари иқдомҳои тозакорӣ ҳамчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни мардум ба роҳ монда мешавад. риояи ҳатмии қоидаҳои гигиениву санитарӣ омили пирӯзӣ ба ин гуна беморӣ арзёбӣ мешавад. бахши коммуналӣ дар шаҳри Бохтар дар мибаъда низ кӯшиш мекунанд ки дар ҳифзи саломатии сокинон ҳиссаи сазовор гузоранд. Абдурозиқи Азиз, Убайдуллои Қодир, шаҳри Бохтар, ахбор. дар доираи иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ба сокинони шаҳри Истаравшан тақдим карда шуд.
зиёда аз 49 000 оилаи ин шаҳри бостонӣ бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатӣ соҳиби китоби тоҷикон гардиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобозода аз шаҳри Истаравшан. به ندانستن تاریخ خود آینده را بنیاد کردن غیر امکان است. تاریخ انسانیت گواه است که خلق تاجیک از زمان قدیم چون مردم سازنده و بنیادکار معروف و مشهور است و این عنعنه نیک و باستان خویش را امروز ادامه می‌دهد. کتاب تاجیکان متفکر برجسته قهرمان جمهوری تاجیکستان باباجان غفورov نمونه بی‌بهاترین و بی‌زوال تاریخی بوده 10 سال است که ارزش خود را گم نکرده است و عمر آن جاودانه خواهد بود. در آن تاریخ نه تنها خلق تاجیک بلکه تمام انسانیت درج گردیده است. کتاب تاجیکان واقعا افشاگری اصل وجود ملت تاجیک بوده با مقصد احیا نمودن عنعنه‌های خلق تاجیک و بیدار کردن حس وطن دوستی با اقدام شایسته و تشبث بی‌بهای پرزیدنت رعیت پرور جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با تعداد زیاد چاپ و رایگان دسترس هر یک عائله تاجیکستان گردیده ایستاده است. امروز این گنجینه بی‌بهای تاریخ و دارایی پرقناوت ملت فرهنگ پرور تاجیک دسترس ساکنان شهر استراوشن گردید. کتابی با شکل و جلوی دقت جلب کننده چاپ شده تاجیکان را نخست سروران عائله‌های دهه‌های رگون، واگد و یکبید در جماعت دهات صبرستان استقامت کننده همچون تحفه از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام رحمان در عرفه جشن سعید 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قبول نموده وعده دادند که بر عوض این قدرشناسی‌ها از مزرعه‌های سهمی و قطعه‌های نزد حولیگیشان در یک موسم 2-3 حاصل به دست آورده در تامین بازار استعمالی و باز هم بهتر گردیدن سطح زندگی خویش همراه می‌سازند. همینطور دسترسی کتاب تاجیکان قهرمان تاجیکستان اکادمیک باباجان غفورov با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشن در 22 کمیته محله و 9 جماعت دهات باقی مانده به طور گسترده راه اندازی گردیده ساکنان با روحیه بلند و شکرگزاری از استقلالیت دولتی صاحب کتابی پرارزش شدند. مزبوط بابازاده از شهر استراوشن برای برنامه اخبار. идомаи ахбор. дар шаҳри Роғун ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 140 иншооти таъиноти гуногун ба истифода дода мешавад. дар ҳамин замина дар шаҳр маҷмӯаи хизматрасонии иҷтимоӣ ва коргоҳи хурди истеҳсолӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо аз шаҳри Роғун. در شهر راغون با استقبال تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره نقشه چهاربینی‌های قبلی باز 2 انشاءات گوناگون تعیینات مورد استفاده قرار داده شد. در دهه میدان نو شهر راغون با ابتکار صاحبکاران محلی یک مجموعه خدمترسانی اجتماعی با فراگیری 12 جای کاری به استفاده داده شد. در آشیانه یکم سرتراشخانه و دیگر خدمترسانی‌های اجتماعی جایگیر کرده شده. در آشیانه دوم کارگاه دوزندگی با تجهیزات معاصر چهوره مجهز گشته است. همچنین در جماعت قدی آب شهر راغون باز یک کارگاه خرد استحصال کاشین‌ها مورد استفاده قرار داده شد. در این کارگاه خرد استحصالی بیش از 10 نفر ساکنان محل با جای کاری تامین گردیده با معاش خوب و غذای گرم تامین کرده می‌شوند. در دایره معرکه جبهه بزرگ سازندگی در شهر و دیهات تاجیکستان در شهر راغون تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی بیش از 140 انشاءات جشنی بنیاد و مورد استفاده قرار می‌گیرد. انشاءات مذکور نیز در دایره نقشه چهاربینی‌های جشنی ساخته به استفاده داده شده‌اند. عین حال در حدود شهر ساختمانی بیش از 50 انشاءات گوناگون تعیینات با مرام ادامه دارد که همه آن تا تجلیل 30مین سالگرد استقلال دولتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت و شهرک و دهات ناحیه رشت 26 انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق به استفاده داده شد. گزارش دیگل محمود از ناحیه رشت. در ناحیه رشت به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 26 انشاءات مهم خواجگی خلق از قبیل میدانچه‌های ورزشی، بنگاه‌های طبی، مرکزهای تجارتی، داروخانه، نقطه فروش سوزشواری، مهمانخانه، چاه عمودی، پل ماشینگذر و تعمیر و برقرارسازی 10 کیلومتر راههای ماشینگرد بین دهات و دیگر انشاءات حیاتاً مهم از حساب مبلغ‌های مقامات محلی، شریکان سرمایه گذار و صاحبکاران محلی ساخته به استفاده داده شد. از جمله با مقصد باز هم بهتر نمودن خدمترسانی طبی در دهه ظریفی و کوچون با دستگیری شریکان رشد بنگاه‌های طبی زمانوی بنیاد شده. همزمان برای فعالیت با نظام طبیبان این مؤسسه‌های طبی با تمام تجهیزات ضروری پورا تامین گردیدند. در این بنگاه طبی 4 نفر کارمندان تیب کار میکنند و 1560 نفر اهالی خدمت طبی میرسانند.
در روند کارهای آبادانی صاحبکاران وطنی نیز فعالانه شرکت نموده در دهه‌های نودانک، خوفک، شهر سبز برای تامین اهالی دهات با آب نشاکی 3 چاه عمودی بنیاد کردند. این عمل خیری صاحبکاران شرایط فراهم آورد تا مشکلات ساکنان دهاتی ذکر گردیده حل گردیده اهالی با آب نوشاکی پوره تامین کرده شوند. سالها باز در دهه امیربک جماعت دهات قلعه سرخ و کوچه شاه محمد فی شهرک غرب میدانچه های ورزشی موجود نبود. این است که در روند کارهای آبادانی با دستگیری مقامات محلی و صاحبکاران و اهالی دو دهه میدانچه های ورزشی و دیگر شرایط های زمانوی ساخته به استفاده داده شدند تا میبعد جوانان دهات مهارت و ملکه ورزشی خود را صیقل دهند. مقصد تشکیل این میدانچه ورزشی این میدانچه را ساکنان همه کوچه مردم شما به تصمیم گرفتند بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان عموما نقص شد که همین میدانچه را نمیخواد ساختند آباد کردند. در جماعت شهرک نوآباد با سهم صاحبکار محلی نقطه فروش سوزشواری و تعمیر تکنیکا بنیاد شده است. زیرا سالها باز در این دهات دوردست کوهستان چنین انشاءات زمانوی موجود نبود. این است که طلبات اهالی را به نظر گرفته صاحبکار در روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات زمانوی را ساخته به استفاده دادند. مردم ناحیه رشت سیاست سازنده و بنیادکارانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان را یک دلانه جانبداری نموده با حس بلند وطن دوستی در روند کارهای آبادانی سهم با سزای خود را می‌گذارند تا دهه و شهرک این ناحیه کوهستان باز هم آبادتر شده سطح زندگی مردم بهتر و خوبتر گردد. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با وسعت دادن تدبیرهای بنیادکاری مشکلات نارسایی آبی پلیزی در ناحیه لخش مرحله به مرحله برطرف کرده می شوند. با نظرداشت اجرای هدفها کانال آبروی دهه قرمیق جماعت دهاتی الغا که چند سال اخیر عموما تعمیر نگردیده بود نوسازی کرده شده. قبرهای پلی اتیلنی نصب کرده می شوند. گزارش خبرنگاران ما از ناحیه لخش. اکنون بعد تعمیر کانال ولنگار و وصل قبرهای نو پلی اتیلنی بیشتر از 40 گکتار زمین کشاورزی خواجگیداران دهه قرمیق ناحیه لخش آبیاری کرده می شوند. ساکنان این دهه دوردست مشکلات نورسایی آب پلیزی را به نوبت گرفته اقدام پیش گرفتند که با مقصد سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و اعلان سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی برای آبیاری کردن زمینهای بیکار خوابیده قبرهای پلی اتیلنی را وصل نمایند. برای اجرای کارهای ساختمانی ساکنان محلی همروزه به حشر برآمده در این سمت سهم خود را می‌گذارند. طبق اطلاع در دهه قرمیق جماعت دهات الغای ناحیه لخش 170 خواجگی به قید گرفته شده است که شغل اساسی آنها کشاورزی میباشد. در دایره نقشه چاربینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ساکنان تشبثکار نیت دارند که در مسافه قریب 4 کیلومتر قبرهای گوناگون حجم را خوابانده آب پلیزی را به تلف انتقال دهند. این عامل امکانیت فراهم می‌آورد که خواجگیداران در موسم تابستان به مشکلی با آب پلیزی تامین کرده شوند. اگر کشاورزان در فصل تابستان با آب پلیزی پوره دسترسی نداشته باشند نمی‌توانند حجم استحصال محصولات کشاورزی را افزایش دهند. خواجگیداران اساساً در زمینی در اختیار داشته خود کارتوشکا کش می نمایند و همه ساله حاصل فراوان به دست می آورند. تا امروز قریب در مسافه 300 متر قبرها خوابانده شده روند اجرای کارها با سهم ساکنان ادامه دارند. تا امروز در دایره سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی از مسافه 16 کیلومتر دور خط آب نوشاکی کشیده شده مشکلات چند ساله دهات را برطرف کردند که این عامل به بهتر شدن وضع تامینات اهالی با آب تازه زمینه گذارد. با عملی کردن کارهای سازندگی و بنیادکاری سال به سال مرکز و دهات ناحیه دوردست لخش آباد و زیبا گردیده با بهتر ساختن اینفراستراکچور دهات مشکلات مرحله به مرحله برطرف کرده می شوند. نوریدین قربان، بهرالدین اسماعیل‌دین، عبیدالله سیبلی از ناحیه لخش برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. با شما زندگی آباد و آسایشته را تمنا داریم. با برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان بمانید.